Kanega nalarinews. Idon ban walan sapi, eki kato kanigi kubor badon kam, jonga tayo. UMLA bad MDC ka Ranikor constituency, uba Pius Marwein, men ha ka arp nyoterik, men tau benai, ulayo ban pelanj Paidbah, eki Skhim ba pher, ling ba ka Special Central Assistance Border Area Development Program, kumba prapolak tingka AA, haki Thain kaput jongka Ranikor, ke bakantop, ya ka wege school, lightly ki surok, ki badai ki surok, ki badon kambha, na ka banta ban penyaso, bat ki wei ki snong, bat ka wei pat ka jingking yad kijat. Khasi ubah tidak ini bah ila play yang tuka surok meneh ketika link road ke bah si plus 4 meter dari ke surok ke balong dekam hadu kata-kata nah i naduk ki post nem ke baladon ya tu surok tambah melak benyai benyang pat mak tu surok kalong kuning seperti dia nama praba je seneng nak yang Pius kim syak syu benyai te bersakweru tolong ba nimla benyai mon nama ketika surok boda dalam ba kejingla kajungi ya ketua serok nyila persang da ka Skhim na kalian ka boda area mu dekat ni don hane boda area upsa SDO tingila ya persang nyila ya bo mencesnem te kumba PI ba ketua serok ba nyila yo ben Plie ha kene ka sngi nama kene ka serok kalau kalong kajing kam am dai ya kato ka desnong ndai ya kamta ki spat tri kisnong abang nyinai chapo Ranikor abang ikit ikinong pang nong stom dan abang nyilai don kam ngihap lej kapor ndai mentapat lang ba kajing yo jom to kasrok tingila benyaj arpo sau ketah bangila benyaj hak formit benyila benyaj akan ki noki por te ngila yo ben Plie rum tasi yak rika yung school apo pansiring B ngala yo jungo mencestem abang ngai yang to ngi yang sot kanong ngai ba ki khna ki song ngomot ba song da jau slap ngomot ba kiap song hapor slap ru ki jau dengan marmarhi nga bat video ngi ombakane ngi tres ngi hap tres tom bat penyo ya kai sing school dan bok marsin ngi bo ya ka proposal ngi yo ya ka sanction berketu ka ying school mene kumbang pilai de jo pat bangi la yo ban Plie yak to ka ying school te ki gidon gitu mene ki footbridge ke bangi ada Plie motre ki footbridge ke ba don kam ban ya don kam ha po kisnong am tang kisnong dari kisnong ki para marjan kisrok ki bangin ga Plie mene ma kisrok sene ke area ke ba khamadan kalong ka cencar haduk kata dari poliur de ngila yo ban Plie tu kisrok artli mene de sibun ki we ki no kam kumbang da I te ngimla bane season le break e ka bangile manta kalong ya kitu ki jinon kam ka ba khampalat ka ba ngila le menta kiwi ki bentaru nak le ka jungi ngilang don hapo ka jing ya trikam ang jing ya bentang pen lang stang ben Kani rabah gi breu ba kham ba sa ni thai ri thor ni sathem nang bodas marwa kumbang TV ba kedor arti viet anni po kani surok ka border road ba bisa la point to jimir la khan kani surok kani rap gi breu kham tam e men mer bakin wan charani ko let's say hakinu ni kam let's wan chasi si ni ki wan chayo rani ko patwi wi kam office da don emergency laman don kam long ba kani surok badan kuma pas pa mita bypass ya kini ka te hajuk poru ya kini ka surok umbala kerendum ne la sanction da rumba ka SEA BDP Special Central Assistance for Development Plan or Ministry goman dia haka jingnut ba South Wela te katai footbridge hangtai mawati ro kadi ka wen di jingking dan kamha namar ka link ya ka snong mawati bat ka fotkro break bali yo ajakap kin round kum ya tu ka surok da ka lamba ka to footbridge kila banya bet ka poi bi hayo fotkro te kadi ka Skhim ba snong kila kwa bhal aslam te lamba ka jing bo lamba yamle ba ka district selection committee ngilala ban pendep kumba Plie industry bat ka to school building mane ka turu ngila yo lamba ka SEA BDP haka jingnut ka ba shulak ka tu ka surok na po koregora ka tu ka link road ka snong tur ni
Spolak bat katui surok bangi la pendep ne la de penugret de surok na kroi gora habola beta te mentas ngi la kumno kumba prapulak meli lokal meli jingi la inugret skim di lembat ne border schemes te ngi skim babaro kini long sha ke jing toy ke ni than ro away but nang ni sakmar nang don ni bon skim bang la propose nang don pipeline mo sayo na ba akne Ranikor constituency te tangki ni tim ya